Manipur Pollution Control Board IMC amadi Manipur Police ki apun team amana Guwahati dagi status the lonna pusillakpa single use plastic kilogram lising henna fagatpa ngamkhre hiramasing matang ngasinumdang IMC ki complex the pangto ki ba pau ki mifam amada Manipur Pollution Control Board ki member secretary Dr. W Roshana status dagi lengang na ating matham kraba single use plastic polam sing fagat pagi driver say board asina tonga department singa kusam nag chathaduna lakli masig manung chana akak na pau fang badagi Guwahati dagi imphal tamna lakwa tata gari ma Manipur ki area da khamnu check tawrubda hari plastic khaw asi oiram ki bane hausi phabu ki ona driver na phongdorop ki matung ina kilogram lising home hele have khang ngamle adubu sab chab masing khangdok laga pola masi aseng mapu thidok tuna logi oiba thabak laukhat lagani hari loina miyam na su kuma athing matham krab pola masi lonna pusillak laga sijinaba amadi yon mi thabak asi lepiu haina pause lakli akakna pawam phangbadigi akoigi Manipur Pollution Control Board ki single use plastic की drive के enforcement team ने इम्फाल municipal corporation के enforcement team ने को मकोई मैम चलगा लंबी दा सुंबा plastic की truck अमल ले रहे हैं बस चल बोते ये मुबदा plastic के बैग आते हैं आयरन में अदन कोई ने मसी इम्फाल municipal corporation तो पुसले को जी की plastic सी weight सी क्या नो इना कोई estimate तौरी अदो कोई ने सुम driver ना हाई बदा बैग सी चाम और पंचाम ने हाई अदो बैग अमदा कोई ने ये मोट अमदा केजी पंचाम लुमे अदो मसी केजी lising होंगे मथक्तने कोई मसी कोई estimate तौजरी बसे अदो कोकनबा अचुंबा कनोदी वेटी ओजी ओलग खंगदि